tu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunga icyo barakwenda. Itu ntwa tugamba urungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbintu barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha bintu barabiremu kandi nubababina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Odiative West na kwachiro makuru agacenshire amazina Nbabazi Charity kandi rizoba nebiraro na mnana ebyo kwa mshanju 2025 eshahane biri hezo mwe bazirenja kubayisi ebisha mutwe kandi kundagarse nja kubayisi aha makuru agacenshire ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Omugacenshire kireki abatura batunziro bwezi bwo kubakora urutindo bamaziro bwire babuzire mhande cenda omuri ry'amarembo bushenye ukuta kanywana saruya anoro so nico twashariremo erizo kwaretera Carver. Aba Lions Club bovuntungamo batongwize huru yo kuyamba abatarukwe basaba ari kubaha school fees. You may not need to do a lot of things that involve money, but there is a lot you can do here. Abarukwendo kwayanira ebendera ya NRM aharembo rogombora basi bakwihaye impapura. Turopingira korasi kandi materials zayikire umutabu nawo. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform.
Mbabazi Charity agana makuru agacentrire umbwijire ekibiina ekirukwija kuba nchwera abeza batarukwe basoma mashomero cha Alliance Club of Ntungamo kitongozibwa mu district ya Ntungamo ekibiina ekinchija kuba nchikwatanisa nabeji okushonda sente ezokwera bobona abatarukwe basa Ekibiina kya Leo Club of Chibasi Ntungamo kitongozibwa izuba rya nyuma bazya Chibasi High School muri Ntungamo kandi baza kwetorora amashomero gona. Your time, my time. Raw almighty Leos. Hearts of the lands, king of the pride. Bari kutongoza ekibiina kya Leo Club of Chibasi High School aba Lions Club of Ntungamo nibagira ngo niwenda kwegesa emyeto okuhwera batarikwebasa. You may not need to do a lot of things that involve money, but there is a lot you can do here. An act of keeping the school compound clean, an act of reporting any bad activity taking place in the school is good enough to make you a responsible you. We started with cleaning the town, from our town. We participated in the medic walk, and we planted the trees. I remember, let us not forget, we left there some trees, but the big people were here. Omukoro gwo gutangire no kutambara kumanyisa abantu okwerinda oburwire bwa shukari kandi bagireho no kuyonja hamwe no kubyara emiti okwenda kurinda ebyobuhangwa. We want Leos who are ready to consult the Almighty God in whatever they intend to do. God first in everything. Because they help you in forming your future leadership. Leadership, experience, opportunity. For this one, we are looking at desire. Have hunger to succeed. Be determined to do the same. Have discipline, and also have you be dedicated to doing that. Omugani makuru Xavier Keresensio Muhumuza ahireyo kompyuta 13 hishomero rya Rwanzu SS ezokuyamba mu kushoma kwabo kandi batancire n'ekitambo kya misa echebembirwe bwana mukuru wa Rwanda Father Emmanuel Safari. Dusabe Yezu Kristu adufateho. Manya icyamuzanye muri Luka aratubwira akanyirika kane nukugira ngo tugire ubugingo atuvane mu njege mu pingo impingo zo dufite n'ubukene. Ogwashabira baziro kurebera hari no government rabenerebera amashomero ngo kandi n'umwuga gw'abazire okurebera abana. Icyo ndi kubabwira ngo babyeyi n'abana n'abigisha turebe kure. Bamwe government iri kudukorera iki? Urebye isente zigenda ku mishara n'izindi bongera ku mashuri. Oba ababyeyi twongeragaho ikindi gice. Ashabira abantu kunda kushoma hamwe no kugira imico mirungi. Kibi kimeze gityo ngo kije kubyara umucunguzi. Imana irabakunda. Nibuka nshuti twese abenshi tuva mu mago y'iciye bugufi. Nanjye ndabizi natambuyeho kane. Mzee Xavier Nwaresire kompyutezi okwenda kutungura ubwegese bw'abana. Iyi miliyoni n'iyi mitwaro 20 ndi kubireba hano kusimo Muhumuza amaze kuzohereza. Richard Iragaba head teacher wa Rwanzu na Sima Mzee Xavier ahubwo kubaha kompyuta konkana agira ngo ishomero turyine mashanyarazi. Tuzane computers 11 na laptops 2 ngo zose ni 13 turanezerewe cyane
abana bari bamaze iminsi kuva St. Peters Rwanzu yabaho itarakora neza mu bya computers n'ibiki ariko uyu munsi ishomero rikatanka emyaka 30 hingwire bitahabwe mbera mbi na hatarkatunga gasiniya ya 5 ne ya mukaga amakora gagasha kwa Abdukarim Sengendo na Kate Atuzarire Kate na Karim Sengendo abana babishi mu district ya Bushenyi barabwirwa kurekera aho kushisha obwire ngo bategerize nyensya ngo no beija kubaje abana bagira ngo nyensya yabo netanduka hati District kadha gambere ebi aha mukoro gwo kwigura no kutongoza yitware risya erya kitagata marembo no kwemeka mukoro witware ombutongore Esente zibarundana zikole mukazi nyina kuzagaruka ari ekikozerwe akube ebintu byokumana mutugira ntuzakora nyine tinkubyenda kandi nimbashaba seho bigwira account yitwari tinkwende sente zo munga account mukishomera abantu bagimanye araba ine sente aziteka lya account kuziraza kurugayo buri muntu wena benazimanya kuzakora ki zarugayo kadhona arabwira bebembezi okurekeraho kutembere gari omahembe atyo nuko kufita hekiragiro ngutine ekintu cyona ekisemerire kukorwa aha muzigiti ogwanya kanyinya kuruganisha heji omukuru witwara takukimanya kandi omukuru witware takukora wenka nakora n'urukiko bakora bedini y'obusiramu mu district ya Shema bashonzere sente zo kombeka office zo murembe kandi bahingwizo kutungura umwanya ogo no kombeka ho technical singaho a capital project like a technical school or a nursing school on plan zitu twenda tkomariye cyabo ko chweke bitwine byo no mushema nyakanya niyo kukiza yitaka ry'ubusiramu kandi murengo mwakora project taha mwateka hamaju mwateka hentoke abukatina ravakore nimwe muragiye kore abantu muza futebekanisi zitwareri mukuratira procedure zone mugire enkiko zone afutandikira grassroots mugire enkiko kusiyayigo abantu abarino batunguka tubakutunguka ngo bagonke kinyokore babanza bashitama batebekanisa bagira enkiko mwaganira ecyo mwa resolvinga mwabana cyo mwakora ki mwagenda nacyo ecyo neshonga nkuru muno mukuru witwareri atongozibwe bwa nyuma yo kutereberagano kandi araganise kwatanisa na ganda madini nisimba difikali norikikorwe okundeka mu obwesigwa atankwasa itwareri era nimba hamizangu buzamazima ntuza kwatagana kurungi munonga inza kwatagana kurungi na office zitu kurebukangu ntutambuza kurungi emirimo yitu gasha kwa Mike Twachire bari Michael atwachire abarukwendo kwetabo mukaruka NRM aharengo orwegombora erizoba basibo mu kwihayo empapura kandi mu district y'Ibanda gwabaguriyo mu ijurano aha office eza NRM erizoba barukwenda kuhayande bendera y'orurengo rwegombora mukaruka NRM basiba barukutunga empapuro kuza kuronda emikono eyo kubahamya nabakuru b'entebe ya kashatu kandi abutwaganiraho nabo muri Ibanda bashobora habwenshi bashemerire kuba nabatebwa mu bwesije iyo nikora chorus umutawo naho turobingira chorus kandi material zayikire umutawo naho ekindi kashanga rushango town council nkaba byamashomero etakora fast bread konkobwa hati rushango town council nekora fast bread ukankabire ni nshaba abantu bigumbura yanje yakihangara ubusagiki ahabwo kuba umuntu to kubasa kwesimba wenka abahagizi nimo mukubana umuntu amamana shonka bire nimba saba ubusagiki nimba twishe shara zanyu
abarukwenda bendera y'entebe ya kashatu tubu batunga empapura bonka bitu n'abakansara baba bayoreka kuba kuza kuretaho entunguka omu byanga byabo bani manyangu nakwatanisa na kanso yarikiri tine kirareme obuto tuza kubikora amizi marungi enkwataniso mu maka byona ntuza kuba ntubikora ninyenda kongera ahantasiyo y'abacyara kubegese byo gukora ubwemezo buru katuragase cyane cyamwe kandi kirincu yometa kusubira ngo nakwesimba no kwesimba ako katuragase cyane cyamwe kandi kirincu mwe nataho to kureba na Yesu wenka akashanga abantu barira hanyanja batine kibakwasiza yabajya tumuhindura katimba mutora mwe n'abanyishongoro bahindura katimba bakihoko bakatozo wanje ahibaye mbakora yo neza gukora ubusinga aharubo cyo kubanza abakazi tibakweterwa mushomo icya kabiri abakazi benda kwega ukinge mboga kandi cya gashatu ninyenda abana bitu babishi ukoranga twabegesa uko bakubasa kuraje abantu batunga empapura zo kwesimba bitembere yabetanguhi ahabwo mbaro gwa bingi abarukwenda ubutegetsi abanyarwanda ntibakimanya twire umuntasi yamaka kuranga burika yafune ntasiya kuranga yabaho kandi cyo nkikoze tukurabira mu bihingi n'uburisa akarura kana kaza kuterwa 2018 ebyo kwezi kwa 8 gasha kwa Timothy Mushabe bari Timothy Mushabe reka tumiro ntugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushyibwaho nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezeba kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe agarukurataho okutungura ebyoburambuzi abebembezi bacire mu kubuhagira mu rw'ejo ebintu bya tourism ya bwejo ninja kubihagira ninza kurebeka munangizaho agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezeba kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobaasa okozesa esimu yawe twine momo ruga mwani werunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe n'eshatu n'icweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko nobaasa kuziha simu yawe yawe muzande bisimu byabo oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa inyowo mukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko nokibonabona kale nobaasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empumba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa
kandi ete kandi iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shurankazi cyo hirwe oine gumisiriza werare nko mwerere n'ubufaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Restform insiye biroto birungi nyebe tinko byenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa uhurura bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wararoteka tekera byo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri
DJ achumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga kanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuwenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amanyaga abawe mirembe Kurukayo mukahumura muganda makuru abebembezo mu district ya Bwejo baciremo okwenedeze byo burambuzi cyubase kwera district ejo kutunguka ebigambirwa hamukorogo kuja kuzekiro cyo kuza ebyo burambuzo mu district eji kandi cyo kubaho buri mwaka ecebembirwe kitongore echa CICD Chete Center for Integrated Community Development. Umukoro gukorerwa mu cyayi cya Nyakenyo mugombora yabihanga kandi urukure bye biragira umpaka ya Queen Elizabeth National Park n'uwabiraryo mugenye mukuru tourism officer abazingu tumurundi kandi hato recruitment twija kufitaho nyenda tumurikuruti such that hatebe ko kumukora mwine kama office imaboko abariyoko ogwe tourism officer yambe ezeni giyo zesikudiringa nebyo nawe bamweto muri kiko kampara gambere byaha mu bintu bitano dukure kwasa kurakuranza Bwejo ebintu byo burambuzi n'ebintu bikuru kandi ndurimo munongo ni ndagane sabantu ba Bwejo n'abantu ba Ankore bona n'abantu ba Uganda ngo ebintu bya tourism ya Bwejo ninja kubihagera ninza kurebeka munagezaho bico cyandeta nayizoberi ahabwa eco tourism ogwashabira abanyabuhwejo kume byo burambuzi kandi no kubyejo nsakurunje bibone kureta hwentasya omucyanga cyabo what God has given this place for purpose of tourism activities. It is a lot and it can make this place a unique place and it can change the population of the communities here. Chama nero C5 akaja munaza kora rugunto rwandu rumona hataka rukoraga mugende muizusi imwenka kanso kumva byo mukanso mutesaje mugende hatu murondenje rimwe arabaze kumuyuzi yoro rugunto na norwo rubanyunga karukora abebembezi bahendire barukusima kitongore cya CIDCD ahubwo murumo murunje gwo kwinegeze byo burambuze mu district age. The government, Bwejo district government, to declare July as a tourism month ya Bwejo. Ekitongore kikatandika mu mwaka gwa 2017 umurebe hanga kandi kigendererwa cyacyo no kutungura ibyo burambuze mu district age. Gasha kwa Juliet Charsima.
Kabare Juliet Charles mu ruhwejo abatura bari amarembo na Nyakahanga n'abebembezi begombora ya Camhunga mu Bushenyi borekera kushomerwa ahabo bwezi obwo kubakorera rutindo orutwire ruremise abaseri ebyentasya yamakagabo Champion Foundation bahire yobhwezo bwo rutindo oruborekere ngo kitwire kirge kiziba hagati ye cange cyarwa marembo na Nyakahanga kandi ahabatora basimere ahabwo kuba yambe kizibeci twina amashomero garyo no mukabeje kuba bintu barwa bataku basa kurugoko bakazuka aho kuba amizi gagije tukuraba so kutwakozoro ruguto kutwarwisya na no kutwarwisya hata hagatagumaho abo kuba ukuta kanywana saruya anoro so nico twashariremo erizo kubaretera carvats kugira ngo tubase kunywana sa ibyaro bibiri ekina neki inshuro manya ohita omanya gunaika mugera gwanjo obwo sinzira ubuzima wawire wafire icyo giro to yajura ushobora kwajura igiro to wayikama hari abseri utwo imuka uyemerera karsaba kaba area kasara twiza twarguredinga orgu enteka teka tubire twiniro rguto runkitwe nkegomborra tubire twenda kurto mukanso kuza kuronda carvatsi konko bwa hati onarebo koheni ekintu eco yakihaho carvatsi yazireta yazitereza we abantu bagira ngo batwire mu mberambi batine buhereza bwono ku rugo mu government abo komizaga nushana gonaga ry'umundo stine hand hofutahati omubanta bine mudumutine mudumu abantu bine bwa pipe bantu buranzi okwa handi bizabo ibambezi bitu baturambura tubereke soro zitu baturaganisa kubaza kutukorera nizi kubaza kutukorera imidumu konkomo omucyaro kitwe kitarimo umudumu no abebembezi begombora borekere ko batwire baremerwe okora rutindoro nuko kusima babahwerire omugandi bishop w'obureberezi bwa North Kigezi Onesmus Asimwe arugireyo yahiga bakuru b'amakanisa okureba ngo bayegesa abantu babo okora namani kureba ngo bagire entasya omumakagabo okugamba konke ibyo kuburira kushabyo we have to teach our people barugom bworo nambora hayi neshinshire kunteganisa ebirebi okushara mnogo omukasidro no kushara nambora dinda aliaha no kuzo mukasidro o abantu kumarisha ibiri bari kuza obutunguru na avocado enchimanya umuterete ibiri rimwe ya eshaibiri zona hati ejoni sign yo bworo Ebyona Bishop abigambiro bwabire na Yemeka Ronald Natwera omubwa akidikoni bwa Nyakajeme akidikonore erukushango muri Nyakajeme omu district ya Rukunjiri muyango omukwereza ruhanga umureberezo ebyona ninyiza kubishiriza ahabo kurerwa ruhanga tugarukani sebekani tugume twatanise tuzombeka ihanga ry'inyo ubururu bureke kuterana bureke kubaganisa amabanga gasha kwa Ben Mhozi na Dan Basibwe Government inentekateka yo kombeka irwaro rye kokoro muri Kasese kandi ntebekanisa zatandikire ebugambiro Dr Chris bariyo munsi ahamukoro go kuzika omukazi oisirundu barayo kokoro omuchare cha Sheshe Mpondwe robera ha town council omu district ya Kasese aha mukoro go kuzika Fiona Kovsinge Kabyanga orumhara wa Minister Godfrey Kabyanga Minister Dr Chris Baryomunsi ashoborire ngo mbyange bindi nkaguru government yahereze kombeka y'amarwariro ge kokoro gukande ntebekanisa zo kugombe ko muri Kasese nazo ziriyo zigendo misho in cabinet on Monday last week we approved money to build the cancer institutes in the Mbale Hospital and Arua, West Nile. We have already built one in Guru, and also we have secured funds for the Cancer Institute in Mbarara.
okurugira hari Minister Chris Baryomunsi emyanya n'abarwire bindi bekokoro niyo batandikire nayo ngukunkani bija kwikomyanya endijo okwetorora ihanga. And that is what is guiding the construction of these regional cancer institutes. But we shall look at the data to see whether there are any specific factors in Kasese, and we can always explain to the public, but the studies which have been done do not indicate that Kasese has necessarily a higher burden than the rest of the country. Ngendesaba mukama ndiye kiumuligania omoyo w'omwana wayi ineyikabuha omwana w'emyaka 35 first of all amakunyala mulere baitinya binyamatwarwa ekansa omubutuku bunene ekansa yikahamba omundunya n'amabetu nga emyaka eyinalengireho. Omugenza zicirwa mu cyaro cya Rusese omutawuni kanso ya Mpondo Rubiraha omu district ya Kasese. Amakuru aga gashakwa Gilbert Mahanguzi. Omugenzi mukama muhumuze omusenje orukura edini y'obusiramu mu district ya Shema arabwira bebembezi babasiramu mu district eji ngu orukumanya ngo aine obuyayikana yenda okwibe sente z'omuzibiti alienero lya Ntuja kumuraho ntugaruka naganda makuru. Amazina ganje Birum Sanatori, Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School, erukusango muri Bitoma, Bushenyi District. St Francis nishomero rahango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka tukaba twine kizibu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta mingi konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatuha amasanyarazi marungi mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojeri kanongo kisoro kabare ruciga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga Evangelist Timothy Kabare ohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nobumanyiso ebi akozire hagati yanyu ecine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 tujyaba twinemo mupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwa mukaga nitwija kwa twine lunch free of charge. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe tuliyo ntwije
twine chenjeji anko no basokoze sesemu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necweka ego se wanga wanje bishikana ushwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzande bisimbyabo oba tuyemeye mwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe ukore sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empombo bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza They're bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pal Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my... That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyami nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa batona bakuru Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi erizuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombera bira imanda zitazi
zimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugu mu kampani ya Moviti bagitsire birungo byona umukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo ni rwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagora ombere gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. Koruka yomuka humro abana babisho mu district ya Bushenyi baragwirwa kurecera aho okushisho gwire ngo batezerize nyensya bitu abino bagira ngo nyensya yabo netanduka hati okwabura bishiki obudashisha bwire bebera ishomero rya Kizoba Girls Senior Secondary School mu district ya Bushenyi aha mukorogo kujweka abeji ba senior ya gashatu ababire nibashoma amashomo ga computer no ku abantu bashemerire kuriya aho babire nibakora value addition no gukora emboga eshemerere kubana ziribwa abantu. And the drive to that power is our minds. To earn more side income, and when the world becomes tough, you also become tough. Abejaba batungira amabaruha ku ruga Bishop Stewart University agaruka ubikiriza kushaba mu rumo omunsi yona kandi umukuru w'ishomero rya Kizoba Girls agambere ahabwenshi ashazire mu kwegesa abeji okukoze semikono yabo hamwe na nebya Kalmagezi. Men and youth who are just idle, and this kind of life is very dangerous. These people after failing to get lunch. It is important, it is good to have a wife, it is good, it is a blessing to have a husband. But it is not urgent. It is important, but it has its time. Abeji ba Kizoba Girls nibagira ngo ebibayambire kutandikaho emirimo yabo no kutunga obwenge bwa Kalmagezi bukirikare. Jitizamu tuyamba umbire bo misho rero nka abana bakuba mendashuma watu ko journalism icyo kintu cha ICT ne bayamba kubanga hatebe tushemire nyewe personal yenda kubanga accountant aba korombya computers hati tokabo tokamba otina go magezi go batu atnyonkanye ndakuba journalist kandi nimanya with the skills ezimbasize kutunga biza kunyamba. Buri mwezi ahirwe certificate kuruga Bishop Stewart University nko mwezi kandi no barabe bakiriyo musiniya nibikirizwa kwebwe mu rumo office yona batiyo nukwe kusima government eresere new curriculum gashakwa Michael atwachiri Mike Tuachiro mnyishenjero wigara Wester Louis Gafa mbwate kama Rukamba haranjirire kwesimba hwabwa meya urembo urwambarara atine Kigombe hombururo gwenkumi ya runamukaga Rukamba karemesubwaho kwesimba hombururo rwa NRM uhereze kuterwa ora kutorana ora kwate bendera ya NRM ahabwa meya uwambarara ahabo butajira ebiru kumugambaho ebiru kumara. Louis Gafa mbwatekamwa Rukamba okurangira kwa rukuza kwesimba ahabwa meya w'Orembo orwambarra akoriro mu rukiko orw'abanyamakuru orubire ahari Generation Suits aho muri Mbarra ogu ariyo nayitebekanisa okwijatine Kigombe cyona ekebyo butegeki erizoba narga yo kumanyisa ensiyon kumanyisa abanyambara ngo mbwatekamwa ndiyo ninyisha omukaruru aka electoral commission akumukumanya nakabya bakama akamuheru kaninja nka independent
candidate. mbwatekamwa orikujerekera abantu bigara west omwishenjero nagira ngo NRM yamuzibire kwesimba omubururu bwa primaries acerememba wabo okusya obubaramu binje omuburyo bushikere ndi umutezi w'akaruru intero mu rwisero ID yanje mucereza abantu link mucereza abantu bafune ni namba bakakase ngo ibyo tibukande mesaga ahubwo atanayandikira izoba bitaho mu system ogu atugambire na bimwe ahabiri omu manifesto ye ebyayorekerire okukorera mbarra city katuze ashonga zikwatirine nebyenguto hate kizibu kitwine omu parliament tukisha twatekaho esentezi twabentuha Uganda Road Fund kugira ngo izigabire ama district tukashanga ka atariho uburinganiza twasharamu twajya ngo mwene buri district tugihereze nanga city tugihereze akahumbi ka sente zo kurenguto kongano zo mbyare bindi ushange nguto zitakozireba kugira ngo zikozire kuno so nyowe teka ya rukam no kugira ngo twine byaro bingahe kutwe twine byarigana kinana na mukaga tukwata kahumbi ka sente kari tukagabisemo ebyare bitwine hatu buri cyaro kitwara umutemwa gwacu gukora enguto kwabuzibwe ahabwenki arikwesimba okunakuri ebintu byagambere tariho itekera kundemesa kuba ahinkwenda okwesimba ahinkwenda abo kwa mateka ngagira okwesimba oyino kuborya yiguriye myaka 18 oryo mutezi w'akaruru ezo neshonga nkuru kandi aho kwetaga ebitabo obyini nyoni njangu ebitabo hateva kwenda abwa meya nango no bwa kuba burya bwa president over too qualified abo kuba nyine binji munongo tumuburize yabeca butesimba omukibine cya NRM kitaramuteganise mbwatekamwa amazireta mwibiro mwishenjero aho yabandize kujerekera abantu ba Kasambya omuri Mubende district kandi hati no mnyishenjero owigara west omuri Bushenyi district gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West ntugaruka n'amakuru agabye mzano hotarga TV West oyu n'umukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda na simuka program aha TV West twegiteho okurwo rukubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashiwe umunyeto ku buryo wa mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ndio rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe nebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe kuruka yomukahumuro makuru agebye mzana abazana batari bamwe na bamwe abo mzano gwa golf akurgo mwihanga lyona nibo betabireho mu mpaka z'omwaka ogu ezakilembe golf open ezitebeekanisibwa ha base camp apa omuri Kasese ababorekera okwetombwita okuhango ahabwa abatura kuguma nibatahira ekishayi ekyakinembe ekizibu ky'abantu abakutahira itaka lya golf club
kikyalo kandi nikigenda mu maiso baitu ijeri minisita nankabirwa akabale ruguru nakinguraho Kilembe Mines aina directive eziyaheerize nahabwekyo abantu abakora encroachment obwire Justin Mubonka bukujja kutugambira etukorora ngu at least kyali kizibu ky'amaani bitukanda butwaleka abantu abamu abakke bakakikora. That means the region yona ntubantuferwa. If we want to nurture the young talent, we have one of the region's best player, golf player so far, Ronald Rugumayo, hailing from the Renzo region. So we want to create many Rugumayos in this region. About my game was something easy, playing pass and birdies and finishing up on the podium. I always make it easy, be on the fairway and make it easy on the green, like how I did it in the playoffs. To mark on the homeboy, you're a good player, keep up the discipline. The player you are facing has a 12-year experience in the game of golf. So abantu abasinga nga bwe mubalabye bwe bazze wano beetabye mu mizannyo gya golf naye ate nga bamu eggulo babadde nabo mu parks, so basobodde okuddizaayo ku parks zaffe ku collections nga beetaba mu tourism gye tuyita domestic tourism ne tuba nga tutumbula region eno ey'e Kasese si mu mizannyo gyokka naye ate ne muki ne mu bulambuzi. Muganda amakulu g'ebyemizannyo ttiimu y'ihanga ey'abakazi ey'omuzannyo ogwa basketball eya Gazelles yayoleka omutindo gw'ekika kya haiguru okusinga Senegal ahabigoba 7-7 okulabaho okuza omu quarter finals empaka za FIBA Afrobasket. Empaka ezi ziriyo nizihindura omu ihanga erya Ivory Coast. Webaleo kureba amakuru agacenshire wanagakusiona abantu babazi Charity yenda kwendeza umwebazi y'omurunjagana gategereza nyinshi kare omugihangwe shamshanju zihangwe nano mugacenshire shayiburizo omwebazi ahabwanje na timu yona yitwa twine twenda kubendeza okurara kurunji otargaha TV West. Olwokubanza noleba okumbeka kiri kumesa ngo walya protein waza kugikozesa ushimire kuba oine ibiri kugiyamba kubasa kuhinduka omubiri